Hey, go to Shavi Shava Mwegana. Hey, go to Shavi Shava Mwegana. Hey, go to Hey, go to Shavi Shava. Nendifir Tadine Power, the director ya NGO you know Keep Bembe Clean. Re hapa tabani molo na musero konya go demonstrate machi rechko ya Department of Labor u submit a memorandum uri hapa batu wasina mabambiri kaba tu droboni yashu uva labor kwa tulamela municipality ngonde bona bena ya korengisa shango uri uva kama gura ma Somalia ma Ethiopia mu Zimbabwe as long as nisina mabambiri kana business ya nisina mabambiri archani to that wando uva pa kwa police station to yando tondo police station riba submit wabo memorandum wa uri khabashume na home affairs bachimbira na mavengele oteya magura vasedzori avati vana mabhambiri na vachimbira hote apa uya black efer kunyakana black efer chijeniwa ngori risoko findi maindia avana mabhambiri ndori vana dzilicense ari divi license dzone vadziwana gai ngori na divana litini ngasiwane mugura driving school so rikori makahambe pano tondona hava vene vakoshava Johannesburg vene vakoshava KZN vachikoda tondo ari nitodi pano ari konyagori vana vachi varengise mbiri ari konyagori vana vachi vadhaiso dzidraga urengise dzidraga ari nevana vachi vasongo chijena chikoronga ntani yavewo vanobvanda vasina mabhambiri machera odobra wamwana wavo vone vosaro hayani babhalo zvianda hasafariwa muntu ngantani uri police station vari vana cold case njisati songo solviwaho ngantani yauri avakuona uri maguno ndi yavonyi ngori mutu ukobura mtu tondo shava yachenja dzina niyani zvinoriri makahanda tondo vede district ari konetodzanisina mabhambiri ende vone vomeyara navo ri kodakavona musitula meri Memorandum is a request for urgent inspection and enforcement of labor legislation within the Bembe District Municipality. Viva! 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 We therefore respectfully request the department to conduct workplace inspections across business operations within Bembe District Municipality, verify compliance with the basics condition of Employment Act, Labor Relations Act, and Employment Equity Act, Occupational Health and Safety Act, and other applicable legislation. Investigate allegations of unfair labor practices and exploitation of workers. Ensure employers comply with UIF, Compensation Fund, and other statutory obligations. Take appropriate legal action where violation of labor legislation is identified. Provide feedback to the community regarding actions taken within the limits permitted by law. The community respectfully requests the establishment of a permanent multi-agent joint compliance and community safety community to improve coordination, information sharing, compliance monitoring and implementation of lawful intervention within the Bembe district. The community should compromise respectively from the Department of Home Affairs, South African Police Services, Department of Employment Labor, South African Revenue Services, Tulamela Municipality, Bembe District Municipality, Border Management Authority, Community Policing Forum. Rikombe yoro home memorandum gono usala na gono usaina. Vari wila na pinduro, ribado baramu ya pano rabara pinduro yako. Viva Viva completo. Rasini.
No, it's fine. Macheloni, batho ba vuwa. Ndo takala kha uri vhone vho vuwa. Ndo ri thamsa bongo vuwa. Aha, ndikho zwivhona. Ro livhuwa badi vha sa Department of Employment and Labour. Ro livhuwa kha uri vhone vho zwi ḓivha uri andi zwone inspection itiwa nga dzi inspector dza Department of Labour. And ri khou zwi ṱanganedza badi. Department of Labour i shumisana na Home Affairs. Ra shumisana na masipala washu. Ra shumisana na SAPS. Ri never Labour ro cleaner hafha fhethu. Vho khou zwi vhona. Ri make sure uri vhathu vha tshi shuma hafha vha kona u receive the minimum wages athiri vha shuma kha dzi conducive working environments. And ri ita uri ri make sure uri muthu muṅwe na muṅwe a shuma in the workplaces uba ana dzi documents athiri zwino we are here to commit and receive your memorandum. Ri khou itanganedza. I'm gonna take this memorandum and forward to my chief director Wo Nechituka at the provincial office. And we promise, or if maybe mara I did not see 7 days. one of general marandendo barichawa Ari teni zwa that in the home. I tell you we are not fighting. You guys are here to support government to do what is right for the public. Hey, that's why we are here. So, you know, a memorandum. It was going to be very nice also if Nabone maybe the workplaces where there are these challenges. Mara, if Avana Zona problem, we have a team of inspectors. I'm with one of my team leaders. South Africa yashu ikobuya my boy Africa, my boy Africa, my boy Pambili, Department of Labour, Pambili. So we outside Rosikama Spara Zino. My name is Trisha Music, Venda Superstar. Dodo tickets, Amushimo Mururu. We don't want drugs in our community. We don't want illegal immigrants in our community. So right now, we are here to say to the municipality, Roneta, so right now, we are outside, baby. We are not living without you signing the memorandum. Traditional leaders na mahosi ashu. Madzangano ote apolitiki ri zwiḓivha uri zwino khou ḓa dzikhetho dza municipal ri khou zwiḓivha zwo zwi khou ḓo itea zwino arali vheini havha ho tea zwavhuḓi vhuḓi havha ho tea hu sa khou ima vhadzulapo zwavho vhono khou lwela shango havha hu tea hu khou takuwa madzangano a dzipolitiki a ṱanganelana oṱhe a vha one a imaho a vha tshithu tshithihi a matsha against illegal foreigners mara zwi khou itiwa nga vhadzulapo vheini shuma zwifhio u ḽa tshelede.
ṱoḓa mini tshitshavha tshashu tsha vhembe zwa zwino nga murahu ha mafhungo ano khou itea? Ukubhala dzhena nga fhandi danda amba ngange. Ndi khou livhuwa vhadzulapo vhashu vha masipala wa Thulamela. Ndo vha pfa musi vha tshi khou amba zwililo zwavho. Mashudu mavhuya ndi ya uri kha zwililo zwoṱhe zwe vha 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 tshi khou zwi amba, rine sa masipala wa Thulamela ro vha ro no thoma vha sedza hafho ḓoroboni yashu vha ḓo zwi vhona zwa uri a zwi tshanga zwa dzivhege dzo fhelaho kana miṅwedzi yo fhelaho, vha ḓo vhona hu na tshanduko zwine ro zwi pfa. Ri ḓo ya ra dzula fhasi sa masipala ra sedzulusa zwoṱhe vha ḓo vhona nga nyito. Ri khou livhuwa. Uchenni Mshabi Mtsipezi, NAKIWSNAI, man. I'm still here, man. Kachita match to match and I keep Vembe Clean. And today, guess what I found here? Who is this? Mr. Mani, President. How are you? I'm good, yourself? I'm good. So, tell us about the mandate and I'm going to up it. Wait, I mean, sharp. People of Vembe, they are tired about what has been happening because there have been an influx of illegal immigrants. There have been a lot of people who are employed within the businesses who do not have proper documentation. So they are just putting pressure on government that they must do their part because there are institutions that are entrusted with this responsibility. But they are more focused on collecting bribes from these illegal immigrants. So you heard it right there, Mr. Mani says, people, please. But all them Shumawa from the department, from SAPS, from the municipality, please do your job and make sure that everything's on what Toraba. Do you have any last words about the municipality or the Department of Labor or the SAPS? We just want to plead with government officials, or it is a privilege to be a public servant. Can you start to serve our community with dignity and put the interest of South Africans first? Ba department ngone ave ba to apana South Africa panda utoma ba vanda ava the min kana balas ba mini bana mabambi on. That's how it is, Mr. Mani. Thank you so much for being here and I hope we're going to see you more and more like this, ne? Thank you so much. Gaga wacha 99 the next on my bog and I'm here with who is this Gaga? Lilipere ndi Gaga we. Zinonyo do shenga meki. Hayi ndikutwamba. Na ndaka nyoto. Hayi atsikotwa ndichikorisa bunga zvinoroka bono roima nepari kona tuwisa ri abahambe ende nemagura ataitapa dama Ethiopia na Zimbabwe all of you go home ngori zviyafanira kuita na zvikoro nganda vayaveiwe ndine degree ya budhokotera inofuna zvinoenda navadhokotera ende ndisa vadhokotera vonjera mushumo wanga ndapa ndikolapa zvino ndopasa zvabvi ngamanda chikoloni ndina gretarafu ndimuchudeni awana ukatopwani. Yes, yeah, that's me. So like I little Mtsipezi. Bawo just space guy zvikolo and Gaga don't me other doctor zvinazvone. Doctor degree ndina mabambiri ote anato doctor tatikotoriwa. I don't know why they are going to operation zvote. Dr. Gaga bakona operator. Esina zinizi let me get more people and interview them. Hey Gaga, if la pesa kama masipala na kama police ndivyo. Ndilori bone kwe narikonyagwambesa zvinozo bande zvote ava bathu kava tu abahambe. No super straight Calvin. Who feels so love besan malirate. Yo, it's still Mshabi Mtsipezi, NAKIWSANI, man. I'm B Pantsula. And I'm still here at the March on March strike. Keep Vembe clean, man. No one other than Rambo. How are you, Mr. John Rambo? Borambo baone mufasa budi babutisangeyo. Nandisha Rambo. Bakatombuza bona hapa namsipa udota mini. Namusi ndi 30 za June ndi ḓuvha la deadline kha vhabvannḓa vhane vha vhona uri a vha mulayoni. So zwino zwo ri vhofhaho hapa South Africa loṱhe ro ima ri khou lwela tshithu tshithihi tsho ri vhabvannḓa vha siho mulayoni a ri khou ri vha songo tsha vha hone kha vha ṱuwe u thoma vha vhuye vho lugisa dzibammbiri dzashu zwino tsho tshipikwa tshi khou lweliwa nga South Africa loṱhe hu tou vha uri zwine nda khou zwi takalela kha umatshi une wa vha hone hafha Thohoyandou ṋamusi ndi zwa uri u khou matshiwa nga mulalo vhathu a vha khou tshinyadza zwithu zwa vhathu that's why vha tshi wana dzi ḓorobo dzo vula na mimakete yo vula zwi amba uri u khou itiwa nga vhathu vhane vha vhona uri vha na vhuḓifhinduleli zwine zwi sia na vhathu vha mulayo vha mapholisa kana vha law enforcement vha sa khou remisiwa ṱhoho na matshi vha tshi khou zwi vhona uri khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi ndi khou vhona vhathu vha tshi khou ḓisumbedzisa uri vha khou ḓiḓa vha khou rothela nga vhunzhi ṋamusi vho zwi a vhonala uri ri vhukati ha ḓorobo hanefha CBD vhathu vho bva nga vhunzhi na dzikhaladzi dzashu vha khou sumbedzisa vho ḓala badi na vha ḽihoro ḽa ELF ke vha ri khou vha vhona vha hone vha tshi khou ḓisumbedzisa uri vho joina matshi zwi amba uri roṱhe naho ri sa bvi fhethu nthihi ri khou lwela tshithu tshithihi tshine tsha khou lwelwa nga South Africa loṱhe.
hayi loko bahamba nilithiphe ethi hayi phethi but anengothathiwe twaneyani bena mabhambi lapha ngamini ngangona then into emini zozamweni ngangona lapho esabahamba kamapholisa na department yafano ya labor naganane ba UIF nagafuthi anenge home affairs ndiliphi phethi lo fhedzisela ndi nga ndo sumbedzisa uri riṋe vhadzulapo vha fhano venḓa arali ni ra vhona vhabvannḓa kana ri tshi ḓa zwa uri a vha u mulayoni ro tendeliwa upfi ri ya fhaḽa police station vha swika fhaḽa charge office vha ri vha khou humbela u amba na mulanga tshiṱitshi kana ofisi ya mulanga tshiṱitshi vha sumbedziwa vha ya vha sumbedzisa uri hu na vhabvannḓa vhane vha khou dzula hafha vhane a vha u mulayoni a vha na mabambiri mulanga tshiṱitshi vha ḓo deploya vhashumi vhavho vhane vha vhona uri ndi mapholisa havho vhathu vha ya vha fariwa and then ra vha depota vha humela murahu vha songo tsha vho ya police station vha songo dzhia mulayo vha vhea zwanḓani zwavho kha avho vhabvannḓa vhane vha vhona uri a vha mulayo ngori immediately vha tshi tou dzhia mubvannḓa vha mu bvisa kha iṅwe positini vha mu isa kha iṅwe vhone vhaḽa vhono vha na mulandu wori vho ita mulandu wa vhona uri vho dzhia muthu vha mu bvisa afha vha mu isa vho mu bvisa afha kha A vha mu isa kha B une wa vhona uri ndi kidnapping ane ndi mulandu muhulwane nga maanḓa zwino vha songo zwi ita kha vha ri ise mafhungo kha vhathu vha law enforcement vha ite mushumo wavho vha home affairs na vhone ndi vhone vhane vha tea u tshimbidza mafhungo nga nḓila vha haningei vha border management mukanoni washu u tea u vha u songo tsireledzea hezwo ri nga si tsha vho zwi amba a ngo tsireledzea ngori vhaṅwe vha khou tou badela dzitshelede vha fhira vhaṅwe vha ḓi tou ḓa vha na mabambiri a ḓi tou expire nga nṱhani uri vha ḓo ḓi wana uri mabambiri nahone ya khou ḓi ḓura nyana mara hangei mukanoni a ngo tsireledzea na musi a isiwa masole vha tshi swika hangei vha tshintsha vha sa ita zwa mushumo vha vho sedzesa sale na tshelede zwino kha ri wane iṅwe nḓila ine hange a ḓo khwaṱhisiwa uri u khwaṱhese nahone hu shume vhathu vhane a si vha afha around avo ḓemba lithiphe dzine mawana mwambo muni vhalamba kumini vale hanke bada na wana khavena mikhavhe na chanda cho kwataho nga maana if go choma pangwa mini dzi volunteer dzi pangi uvena mini asana cho kwataho no masola ayene ngema asongo chinjo watana mini a cheleda zona vhalambo ena ndo vhamba hey anigothathiwa umanager mabambiri ni vhuya fhano nga ngona ndi zwezwo fhedzi ndi the next time mabok and we're still nice and easy Mr. Lambo thank you so much for being here ne thank you so much rodisa home marandam ndi ḓo ṅwala nga tshikhuwa uri muṅwe na muṅwe a tshi ṱuwa hafho a vhe na vhuṱanzi ngori after 14 days 1-4 ri ḓo expecta phindulo kha vhone na hafho hoṱhe he ra ya hone uri vha ri mini ende vha ri vhidze ri khou nyaga u vha involved ri khou nyaga community rine ri ḓo ri dzula navho ri vha vhudze ri identify dzi problems dzashu sa community ngori heḽi venḓa ḽashu ḽi ḓo lovha if we don't do that fifa vhadzulapo vha vhembe fifa a vha ṱuwe vhabvannḓa a vha ṱuwe vhabvannḓa vha fula bambiri a vha ṱuwe angari ndi vhavalele memorandum ri ḓo zama u samaraiza ngari hu wa mapholisani wo ḓalesa u fhira wa labor wo hulesa u fhira houḽa wa ngei ha masipala u sumbedza uri problem dzine dza khou itea ndi nga nṱhani ya uri mapholisa ha khou ita mushumo ende tsha vhuvhili tshine nda ḓo tshi amba tshone ndi tsha uri na musi mapholisa havha hu na ṅwana o gwasiwaho kana o repiwaho vha wana maguno a vha koni u identifya ngori havha vhathu a vha na maguno a faro a vha na mabambiri ndi hezwo zwine police station hu vho ḓala dzi cold case dzine vha khou balelwa dzi solve vhana vhashu vha khou vhulaiwa muthu a pfuluwa ya madingo a ya tshentsha dzina zwino ro ḓa hafho ḓo lila uri mapholisa a vha ri thuse vhathu vha sa mabambiri vha ṱuwa havho vula business dzine dziho mulayoni dzina mabambiri a vha hume vha ye vha ite zwa vhukuma vha vhuye ri kone vha identify vho no tshinya ngori khou balelwa uri mini u vha identify ende matshango mapholisa a shumi fifa we respectfully request SAPS to strengthen law enforcement operations to address concerns relating the undocumented foreign nationals who may be residing or operating business unlawfully within the Vhembe district. We request the SAPS work jointly with the Department of Home Affairs, South African Revenue Services, the Department of Employment and Labour, and Thulamela Municipality to conduct lawful compliance inspection, verify immigration, tax, business regulations, and labor law compliances, and take appropriate action where violation of South African laws are identified. Increase visible policing throughout Vhembe district, particularly in identified crime hotspots. Intensify investigations into drug trafficking, kidnapping, human trafficking, organized crimes, illegal firearms, and related criminal networks. Conduct regular stop and search operations, crime prevention patrols, and intelligence-driven operations. Strengthen collaborations with community policing forums, neighborhood watches, traditional leaders, schools, businesses, and community organizations.
Ensure all reported criminal cases are investigated promptly and professionally, with offenders brought before the court. Hold regular community engagements meeting and strengthen trust, accountability, and cooperation between SAPS and the community. Continue enforcing the law fairly, impartially, and accordance with the Constitution of South Africa. Work closely with other government departments and address criminal activities linked to illegal employment, undocumented persons, illicit trade, and environmental crimes. Okay. Photocopy, after 14 days, brigadier, brigadier 14 days. But respond Rawiane, respond and Rawana who's question what the Shumar Nevan. Amanda, it's our right. All right. You wamba. Demasiari. No vua watu wote. All right. Ani nguvua. Wow, neni kubona sipato zotakarawa. Oh look. Okay. Atini as the divori chipolisa chishumana vatu. Echi chakare chine chakaramo panda ngabu mukwewo. Eva. Chishumana vatu. Eva. And the rine ringa sikone ngarote venu nisiyo. The point. Yes. Zino ha ndini tobe. Chipolisa chatoya ndu. Oro chipolisa cha Afrika chipembe. Achikoni ushuma chichote chisongorangisa veinwi. Rine rima polisa nga nthani ya veinwi. Zvino hezo rima polisa nga veinwi. Rine riramba veinwi. That's what if community policing forum. Yes. Community policing forum itanganisa na veinwi. Zvino rine ridoshuma Yes. Rambo as jeli chitu. Ati dozo ni ngodzina rife Rambo ne. Da. Danki. Zino ezi kanne azuzu jeli chitu apa itichinechi chatendo. Rine uripa information ipedzi. Rine niko wana rine roba fara batu weba nakotene. Mara ti drugs nji. Venu nyazvidiva vei. Unetsa rinsona drugs. Zvino nembodzeni neriwo mukwevo vomashudu heva ndikotoko ne example ateri vakoringisa mbanje ningamfonera pakati yavusiku namasiyari ezviyafana kane ndiyapindura phone ndideipindura phone ndaita mushumo uyu before hezvi zvichipera izvi na 7 days ichipera 14 days ichipera hezvi namachero ndingatiwana saksesizana yazvitsveinotsvenyezvikani Yes. ndikolivo nda Rambo. Viva. Yambori vamkwava vakupromise uri vadoshuma na community azvona. Rolindela copy. Copy. 14 days. Rolindela copy. Viva, comrades, viva. Away to Amandla. Evan, how are you? Amandla. Away to Adimba. Aina. Matla. Aru.
na ḓifara ngayo vhathu vha khou dzhia ngari ho matshi nga si tshimbile mara vhathu no litsha zwoṱhe zwithu zwa vhuṱhogwa na support hei program ri tshi ri vhane vha khou zwi understand hezwi zwithu wait until u tshi dzhena muḓini wavho ha vhulawa ṅwana wavho kana repo muthu wavho vha ḓo vha tshi khou bva vha khou roṱa luṱuwe ri yo lwa na vhabvannḓa ri tshi ri prevention is better than cure ende zwithu zwine zwa khou ri vhulaisa ndi muvhuso wa vhathu vha sa fhulufhedzei ndi muvhuso wa vhathu vho no vhea thungu dzavho phanḓa ndi muvhuso une wa tshimbila khou koleka dzitshotsho hapene ha masipala na sevisi ani i wane unless ro breba muthu ni nga imela tshithu tshine tshi khou tou bva nga 24 hours ani dzhiela 6 months ngori ani thu badela muthu ni tshi tou badela muthu zwa sothiwa same time na mashango ashu a khou rengiselwa maindia nga maanḓa na miḓini ya khou dovha ya kwasho o khou tou pfi maindia a dzule zwine zwa tou vha khagalela muvhuso ndi muvhuso wa dzimbava havhaḽa vhathu zwino ni nga zwo ni khou vha ṱoḓa zwino vhaho dzikhetho dzi khou swika vha ḓo vha khou ita door to door ni tshi tou vha vhona fhedzi ni ri vimba ngo ndi dzimbava ri tshi ri SAPS mapholisa manzhi a hone 80% vha corrupt heri hafha ndi 20% ine ya vha na riṋe hei mara ndi vhathu vhane vha tshimbila vha khou collecta dzi protection fees vha ya u ḓivha fhethu na u rengiswa dzimbanje vha ya u ḓivha fhethu na u rengiswa dzi draga hezwi vha tshi riṋe ri vha vhudza uri vha zama uri tamba psychologically ngori a thi hu na intelligence mapholisani ende hezwi vhaṅwe na vha vhudzai rita maybe la group ine ra khou ḓeita vhathu a vha tou ni DM directly ngori hu na zwipai zwine vhaṅwe vha dzi tshilisana na manigeria hu na zwipai vhane vha wana dzi tshelede kha na maindia u itela vhana vha vhathu vha sa compromise vha tou ni rwa direct message uri ni ise straight kha vho station commander ngori na vhaṅwe vha rumoredzo zwa ri ni ḓivha vhathu vha ri khou ḓo ni expose ni vha vhudza ri vha shavhi ende zwini mathomo ri khou vhuya in 15 days ro livhuwa